Hari indwanyi nyinshi zabayeho mu isi kuva isi yaremwa. Umugabane wa Afurika nawo wagiye urangwa cyane n'imirwano y'injyana muntu bitewe no kurwanira ubutegetsi. Inyuma y'ingoma z'ubwami kuri uyu mugabane zagiye zigorwa kenshi n'ingoma z'abakoloni bicaye mu Budage mu 1885 bakagabana Afurika nzima uboshye imirima yabo. Ubucakara bwazonze benshi mu isi by'umwihariko kuri uyu mugabane wa Afurika. Kuva mu gihe cy'ubukoloni Afurika yaranzwe n'igundira ry'ubutegetsi uwafashe ubutegetsi byaha binyuze mu matora cyangwa binyuze mu zindi nzira izarizo zose. Imirwano njyana muntu yabayeho kenshi mu isi. Captain Ibrahim Traoré ni umwe mu basirikare bari gufatwa nk'intwari ku mugabane wa Afurika. Nyuma yo guhirika ku butegetsi ahiritse Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba nawe wamaze igihe kinini yarahiritse perezida watowe Roch Christian Kabore. Uyu munsi ngarutse muri studio gufatanya namwe gusobanukirwa Captain Ibrahim Traoré, umusore ukiri muto umaze kwigarurira imitima ya benshi kuri uyu mugabane. Umusore w'indwanyi karundura kuri ubu umaze gukangaranya ibihugu by'abazungu harimo n'abafaransa bahoze bakoloniza iki gihugu. Nyuma y'urupfu rwa Thomas Sankara wari umucunguzi wa Burkina Faso, benshi bemeza ko roho ye ishobora kuba yarakomeje kuzenguruka mu kirere cya Burkina Faso itegereje uzayakira. Tariki ya 14 Werurwe 1988 niho havutse uwari uje kwakira iyi roho y'intwari y'iki gihugu. Ngenda basuje ndi Ambassador Rusagara. Iyi ni Genius Media TV. Tera agatebe hafi tumeneho abiri tuganire kuri uyu mugabo. Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Burkina Faso, ubu ni umutegetsi w'igihugu ukiri muto ku mugabane wa Afurika, umugabane w'abirabura. Ni umusirikare umenyereye intambara wagiye buhoro buhoro anenga ubutegetsi bwo yahiritse ku ngamba zidatanga umusaruro mu kurwanya imitwe ya Islamic State ndetse na Al-Qaeda. Captain Traoré yahiritse Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba iba kudeta ya kabiri muri uwo mwaka ibaye muri Burkina Faso. Kandi ikaba ari impamvu yashoboraga gukereza gahunda yo guhereza ubutegetsi abasivili. Traoré imyaka 34 y'amavuko yatangiye igisirikare mu mwaka wa 2009 aho yabaye mu mitwe y'ingabo itandukanye mu ntambara mu burasirazuba n'amajyaruguru ya Burkina Faso. Muri Mutarama 2023 yari umwe mu basirikare bafashije Henri Damiba guhirika ubutegetsi bwa Perezida Roch Christian Kabore watowe mu nzira ya demokarasi. Ariko amezi 8 nyuma yabwo habaye kutumvikana mu gatsiko ka gisirikare kazwi nka Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration. Uburyo butandukanye bwakoreshejwe na Damiba n'ubutegetsi bwe bw'inzibacyuho burimo gukaza igisirikare, gushyiraho abategetsi ba gisirikare mu ntara zirimo urugomo rukabije no gukaza ibitero mu majyaruguru n'uburasirazuba, byananiwe kunesha ibitero by'imitwe y'inyeshyamba ku basivile no ku basirikare. Ikigo cya Credinfo gikora ubusesenguzi bw'amakuru kivuga ko Burkina Faso yasimbuye abaturanyi bayo Mali kuba izingiro ry'ibyihebe ndetse n'ubugizi bwa nabi. Ibi byose byateye imyigaragambyo isaba kwegura kwa Damiba. Muri 2015 haba kudeta yatumye bahita basesa umutwe w'ingabo zidasanzwe. Igisirikare cya Burkina Faso cyugarijwe cyane n'urwikekwe no kutishimira uko ibintu bimeze. Ubushake mu ngabo bwaragabanutse kubera ibitero bihoraho kandi bikaze by'inyeshyamba n'uburyo bukeya bwa gisirikare bwo kwirwanaho cyane cyane mu bice byegereye imipaka. Captain Traoré agifata ubutegetsi hahise haba intambara y'amagambo hagati y'uruhande rwe n'urwa Lieutenant Colonel Damiba, bituma haba ubwoba bwinshi bw'intambara yo kurwanira ubutegetsi. Gusa kuwa gatanu tariki ya 30 Nzeri 2022 byatangajwe ko Damiba yeguye, biha umwanya Traoré wo kugenzura ubutegetsi no kuyobora igisirikare cyugarijwe n'inyeshyamba mu gice kinini cy'igihugu n'akarere ka Sahel muri rusange. Captain Traoré yavutse tariki ya 14 Werurwe 1988, avukira mu gace ka Kera muri komini ya Bandukuye. Atangirira amashuri ye i Bandukuye, umujyi wo mu burengerazuba bw'igihugu mu ntara ya Mahungu. Nyuma yerekeje mu mujyi wa kabiri w'igihugu kwiga mu mashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye Traoré yarazwi nk'umusore ucecetse ariko w'umuhanga cyane. Ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'Abayisilamu ba Burkina Faso naryo rivuga ko Traoré yari umusore muto kandi utuje cyane. Muri 2006 yagiye kwiga muri Université ya Joseph Kizerbo, umurwa mukuru wa Ouagadougou, aho yarangije muri 2009 yinjiye mu gisirikare. Hashize imyaka 2 ahita azamurwa bwa mbere mu ntera. Yakoze kandi amahugurwa yo kurashisha intwaro za rutura muri Maroc.
nyuma yahise yoherezwa mu ngabo zirashisha intwaro ziremereye mu karere ka Kaya hagati mu gihugu cye. Muri 2014 yahawe ipeti rya Liyetona. Nyuma uyu musirikare yagiye mu ngabo za Loni zari mu butumwa muri Mali zizwi ku izina rya MINUSMA. Ikindi kandi avuga mu ngabo zagaragaje ubutwari mu gihe cy'ibitero bikomeye by'inyeshyamba mu karere ka Tumbuktu muri 2018. Mu mwaka wa 2019 Traoré yarwanye mu gitero cyiswe Otapuano cyamaze amezi 7 mu burasirazuba bwa Burkina Faso. Yarwanye kandi mu bitero byinshi byo mu majyaruguru y'iki gihugu. Muri 2020 nibwo yahawe ipeti rya kapiteni. Kuva muri Werurwe, Traoré yari umukuru w'umutwe w'ingabo zirashisha intwaro ziremereye zikorera mu gace ka Kaya kari hagati hashyira amajyaruguru ya Burkina Faso. Kuwa gatanu tariki ya 30 Nzeri 2022 yavugiye kuri televiziyo ya leta RTB TV ati: kuwa gatanu tariki ya 30 Nzeri 2022 yavugiye kuri televiziyo ya leta RTB TV ati: ingingo twari twiyemeje ku ntango yagambanuwe n'umuyobozi wacu ari we Liyetona Colonel Paul Henry Damiba. Kuzahara k'umutekano ariyo mpamvu y'iki gikorwa cyacu byashyizwe inyuma ku mpamvu z'ibyifuzo bya politiki bidafatika. Ku cyumweru tariki ya 2 Ukwakira 2022 yabwijwe rya Amerika ishami ry'igifaransa ati: ntabwo nafashe icyemezo, naratoranijwe. Bimaze ibyumweru 3 bitogota. Namaze hafi icyumweru i Wagadugu mvugana na Damiba, ariko nta na kimwe yemeye kumva kandi abantu barabibona inzira ya politiki yari yarafashe. Twatanze inzira z'ibyifuzo ariko amaherezo numvise ko turimo gukina politiki aho gukora icyatuzanye. Kuri uwo munsi kandi yabwiye France 24 ati: ndabizi Ubufaransa ntibwakwivanga bweruye mu byacu. Niba dufite abandi badufasha uyu munsi, mwihita mubona Uburusiya. Abanyamerika ubu ni abafatanyabikorwa bacu, ariko dushobora no gufatanya n'Uburusiya. Ntabwo rero ikibazo ari icy'Ubufaransa cyangwa Uburusiya. Kuri icyo cyumweru kandi abwira abategetsi muri guverinoma yagize ati: ndi muto kurusha benshi muri hano. Ntabwo twifuza ibi byabaye, ariko nta kundi nta yandi mahitamo twari dufite. Mu minsi mike ishize twabangamiye gusinzira kwanyu, twabangamiye gusinzira kw'abatuye Uwagadugu kubera kurasa. Ibi ntitwabishakaga, ariko ibi ni ibintu bibaho mu buzima. Mu mezi make ari imbere tuzakora ibyakabaye byarakozwe mu mezi 8 ashize. Ibintu byose ubu birihutirwa. Ikinyamakuru cyigenga Wakati Sera ku rubuga rwacyo kigeze kwandika kiti: Ibrahim Traoré yafashe ubutegetsi kimwe n'uwitwa Thomas Sankara nawe kandi ku myaka 34 kuri kudeta. Ibi byaba ari andi mateka ya Burkina Faso mu gushaka ikindi gihangange. Naho kuri radio Omega yo muri Burkina Faso, umuntu utaratangajwe yagize ati: Traoré ari hafi cyane y'ingabo ze, afite ubushake n'ubutwari, ntashobora kumara amezi 6 atarasanga ingabo ze ku rugamba. Ndabashimiye, mwakoze cyane kutwumva. Twagarukaga kuri Ibrahim Traoré, umwe mu bagabo bayoboye igihugu cy'igihangange muri Afurika. Iyi ni Genius Media TV, naho nge ndi Ambassador Rusagara. Mwibare kubana natwe ikiganiro na tugisoreje. Twongera dusubire mu kindi kiganiro. Uwiteka abane namwe. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza. Uwiteka abarinde. Shalom.